Samoa upang madia yu faivaru. Tala falawa Samoa o ulang matsa me alufa. Mana tua lelentio tasili mai matolu amo. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa tasili mai matolu amo. O te whatalofo e lo tātou watunu o usimaya le whaafonga tala taurongolongo mai lo tātou watunu. O le whaamsinonga o whainga palo te pe o na lui ai e nisi o sui whaatutu. O le palo te tele ia au kuso a ngā waa o nisi o sui tau waa. Whapea whaai ungar komisino o whainga palo ta. O le tasi o tangi na amatai ngā ruenga lea whaamsinonga i lea so lulu o le nei waa yaso. Ua wha lea o ngāma ua lea mawhai o na suesueina. O le tangi lea le sui tau waa. O le vaenga wha upu whai o le wha tuatua i lea tua Samoa o tasi. Le fionga mua au whaalele Mary whaafowina te eu. Na lui ei leanga waa o le sui tau waa o le vaenga wha upu whai. O le Samoa ua poto poto. Le tō whaale ati nuu wenso i alo. I le mono tanga whaale nuu. O le whungaina o lea tangi na mua fina winai. E le lo ia le ati nuu le tūlanga wha au au sue sue nga le wha amsinonga i le lui le nei. O na ua na o le tangi na wha ulu. Ai reini wha amatalanga tusia e wha iloa atuai le wha amsinonga. Mau e langolongo ai le finaunga. Sa langolongo a tiri le finaunga e le lo ia le fionga fui mono sa rona poni fasio. I se talo sanga e whaalea o ngā aire sue sue ino le tangi. Le talo sanga lea ua ta ua o le strike out motion. I sa i ringa le whaamsinonga o palota i mau na tu ina atu le lo ia le tu tangi. Whapea mau mai le lo ia le tu na molia. Na taunu uai le whaai unga e whaalea o ngā le lui na tu ina atu. Ona e le mawhai e le whaamsinonga. Ona su e au noa mani mau. Ato e te tala fo i lava no i le tutangi e wha mai a tuai tāpenanga. I le tu inatu leo mautus tu sia po affidavits. O le sila le wha amsinonga. E uti le teimi ua tapena i le whai ngā palo ta tere o le tātu o tanu. Ma ua le tā le whea ngai lea fuanga. O le mafuanga lea na wha lea o ngai le lui wha sanga i lea nga wha o le montanga wha le nuu. E peo na sa wha auru e le sui o le wha tua i le tua Samoa o tasi. O talia i fo i e le whaamsinonga ma le tālo sanga,
e tau fia le sue ino le finau ngā le tutangi. O le au mai mafuanga o le whaai unga le nei, i se tūlanga au ili, i le teime fola si ai whaai unga uma o tangi e iwa, leo lo tango fia nei e lea whaam sinonga, e peo na wha tūlanga o lea so se furu limo o kuso, e te tau na fafonga i nai. O le mai ona tango fia o lea tangi whaasanga i leanga waa o le mōna tanga wha le nuu, na amata wala wai mōri mau o le tangi o lea tinuu, wa lui ai fo i le mōna tanga wha le nuu a mua au wha lele Mary wha fawina ta eu. E fitu mōni mau a le tutangi, ma o le tō wha lea tinuu na mua su e lana mōni mau. Le ana ia wha i roi lumo le wha msinonga na ua tu i fasili, e le lo ia le tu o lo molia, le tama i ta i a miro lui. E talu mai le tu sanga lua afe lua e o mai le lua afe lua lima, e le i whaia se mōnu tanga a mua au wha lele le no. O le solo o wha aua wai na su e mōni mau o le neimata au butau wha msinonga, o le whainga palota. O lo iai le isiru ia le sui tau wā ia le tinu uwein so ialo, o lo autu fo i le mōn tanga wha le nuu, wha sanga i le tasi o sui tau wā mo le tu malo palota o whalea talua, le tō whaurungia i laon pili opo pifem. O le amata au bua wha tūlanga mai e le wha msinonga, e su e le solua o le vai sa fau, le so lima lea o au kuso. E mawhai o na lui i le wha msinonga maua runga le tinu le wha ai unga whale la tai. E peo na tapu ai vanga wha upu whai o na awhea le fio anga i ni wha alawi loa o wha tosina. O le palota le tinu, po le wha tutu ai foi ni lau papa e wha alawi loa ai ni suito wā. O se wha i unga i le o a awhea i le vanga wha upu whai e pui pui a ia te tau o tangata. Leo lo tau wā ai le sui wha orioli o whale la tai. Sa tau aveina le no fōa le tu malo palonta o le tu malo whale la tai ma sa matau. I le paya inga lo na se furufitu o le pāle pene. O le whairo inga le vasenga o tu stala, ma le komisina o whainga palota na fesiringi ai so na fina ngalo. E tu sai le tusi wa tu inatu, e le teitai o le vanga wha upu whai o le Samoa upo te poto, wha te taulea i le tapu o whare la tai, wa a fiai tā pena ngā lea pāti wha upu whai o lo fia whai le lato wha lawi loa, i te tonu o lea i tū malo. O le tūrafonu, o le vaenga tasi se rauri matolu a o le tūrafonu whainga palota. O se soli tūrafonu. So o se tangata. Nā te whaalabe le veina le ngā ruenga le komisina o whainga palota. Po sona sui. I le whaatinona o anga ngā ruenga i to tonu o le election period. O mauame. E awhia ai mar whaamara si o le tūrafonu. O le tali popo ura le vaenga na. O soli tūrafonu le whaiunga leo a tuina mai e fo i le fioanga. O le whaalawi loa whaare tūrafonu, o le whaila roli, a sui tawa, o lo wha tūrafonu ina. O lo manino fo i ale tūrafonu i awala e whaanga e sui tawa. E whai ana whaalawi loa i ana whaatanoanga i le tūmalo, manu o le tūmalo. E whaina ia whaanganga le social media e whai ana whaatanoanga. E whaina ia whaanganga le tio, TV. E whaina whai ana lau papa whailoilo. E mawhaina whai anga pamphlets wai e tuwha. O vaenga uma ia whaalawi loa. O lokta oto tonu tūrafonu. O le tā ua o le whaalawi loa o le suitawa. E tā ua mō tangata palota. Wafo le suitawa, le tā ua i le nofoa le tū malo. A o ai e whiwhiria. E whiwhiria tangata palota. A whapea lawa i se whilangalo whapea le tū malo. Po nisi fo iai tū malo. O le ala toba ai i lea iatau o tangata palota. Ma fia tere ai iatau tangata palota o le tu maro. I to ai ngā pūlenga whapea. Te ronga le, o le tūranga na langa le, whakari le kusi fo i amia. Whamamla mai le tūrafonu. I le te tau, na isi tūranga whapena. Karia loa kā koutua a Samoa e kuko kasi. Na karia fo kā koutua a, e whakemu karasi langa whainga malo. O le makanga ala whake mukarats. O le filfili no suli o le palmeni. Suli hui e tonu o le palmeni. E a makara i le paroka. O ngā e a makamai. E le kauranga i se me whalabelabe ina ai. Lea ia te tau o le ngāka paroka. Le komisina o whainga palota, le fionga tole a fuatu i a Filolo Alexander John Stanley. O le whelo inga tu stala ma le te tai o le vanga wha upu whai e pui pui ai a te tau o tangata i le nei fo i vā yaso. Sa whaelo ai le sunga tu i le epa lupe sori aisa i le malia lea ngaoi.
O le whai unga whale la tai, e le aise a fianga o le lātou pāti wha umu whai. Pei tai ua ia wha iloa, o wha alau i roa wha tō sina uawe ai no mai tu malo, o se whainga e fau. O se isi leo tūlanga o le asila sila iai lana pāti wha umu whai, pe a mai ale whainga pālota ai to e pale atu, i le pulea o le malo. Wa ofia nei sa mo male atunu o Kiripati le polokalame le malo Australia. E talo sanga ai mo visa e mawhai una uru whalea i le atunu no fuai mawhai ngā ruenga pe awa i atu fo ini awa onga. Wa whai ngoina lea polokalame o le Pacific Engagement Visa ma o le asunga fua le vai aso nei luas furu valua i ulai na whai lo ai le minister le vai fafo Australia i a Penny Wong le tatalo le avanolo na lua i lalo lea polokalame tau whemalanga inga alo na malo talu na amate le tausanga le te nei, ma uao fia i nei ma Samoa ma le atunu o Kiripati. E se furu isi atunu o le Pasifika e au fia i ma le atunu o Timor-Leste, na amataina le polokalame le nei, e tasi le afe tangata ua amata o na wha mautua i Australia, ma ngā lulue, ma awa i atu fo i awa onga. E tolu afe tarosanga ma i atunu e au fia i Samoa, Tonga, Fiji, Nauru, Palau, o Papua New Guinea, Solomona, Kiripati, Vanuatu, ma Timor-Leste. E avanoa na tu ina atu i le polokalame mawhaia i aile ilo ilonga, ma ilo ai talo sanga e whaamanuia ina. E limas fulono afe tangata na au fia i talo sanga mua mua, sa te talai lea polokalame le malo o Australia. E late le afa miliona po se au inga, e wha se lau limas fulfitu afe, valu se lau iwa se fuluono ta la Samoa. Le tau na whaatu pea i se fesoa soania le malo i Apani, le ngā ruenga le suawa i mamā mo le tu malo o sātu paitea. Se ngā ruenga o mawhainei o na mawai e tangata, i la tau lo wha mautu i te tonu o sātu paitea le suawa i mamā, to e saonga le mū mo le whaonga ina. Ma o se fesoa soani, sa langolongo ai le wha laptonga o suawa i tu maotia Samoa, i le talo sanga ina le polokalame fesoa soani i Apani, i le tausanga na te nei lua orua wha, ina ia mawhai e na wha tupe lea ngā ruenga. E whawhio anga o lei tu malo lo maua le suawai mai lea ngā ruenga. E au fiai ma le suawai mo le whalemai whai tu malo i sātu paitea. Lea sā umusa ma te tale lea sforeile ua mawai. Lona wha apoponga, ma umusa i fo i ma le mauta fau e wha mautu wai le fo mai, o lo ngā lue ai i lea mauta ngā se ngase. O le ngā ruenga o lea mauta ma le wha apoponga le whalemai whai tu malo, na wha tupe e lo tātu malo. A o whanga solo ai ngā ruenga o le puipuinga o Samoa mai le pepesi o le vairusi o le fiva o pona iwi, ma tāpuni ai fo i maa onga i le nei vā yaso. O leo whaeloi ni li poti le tamai le whano o le ola, o se tamaititi lima tausanga le matua, mai a unga o lea wha mai. Ma ua wha mawina i nei ua to tolu whanau, ua whano ola i le tanki fiva po le fiva o pona iwi, talu mai anuari o le tausanga nei. Ua wha maunia le fo mai o lo wha ururu i eile whale mai o tamaiti, i le mauta ngase ma to'atua i se li poti le TV tasi. Le whano le ola o lea tamaititi mai le wha mai o lo pesi ai Samoa i le teime nei. Wa whai lo fo i le fo mai lo wa ia le vaenga o le au nanga le mauta ngase o tupua tamasese mea ole le tō whaurungia Dr. Tito Kamu i awalo whaasara launga le malo le leitio lea ma le televise. Wa mori mawina le pa uai nei o le numela o ngase au inatu i mo to'atua i rao whainga i tōru se fulu. Le amatanga o le vai aso, na te talai mo le luas furfai tu la, le vaenga o ngase tau sa vali i lea mauta ngase. E whaamute le vai o ngase masani le ono le fiafi. A e te tala mai lea teimi o atu le varu le tai au, mo ngase o le fiva pona iwi. Talai o le nei aso, wheroa i a tai au mo le taualunga, soifua. Ko ba pongo ba no le tulu la me muli o tātou tala e pera ba ponga ine so ile tauto mai o tanga vai tipi au tanga vai anga leile li mori atu lo to so fol ma to vola le aso ata yao to ba ponga o tala mai si o tātou to no o Samoa so venga tala tau ia mai so le tātou tu au tu vai fo o pone aso muli ma sino i ulai bi ia lo tātou atua
sulono le vera mawina o lo papena na iai au kilani le so sabili angi mai so te sipo au oa foi nisi vaenga au kilani pa upo nai timu va solo lungo fonga le so fitu lona manu i le po o le vaenga mo ta au ingo na le tau ane ni mai le as paroia pa uti munga au foi e pe me pasora tu na leila oli anga le afiafi sulima le vera mawina o ata ya mo lona manu le pom ko manu lua lima lona maulalo winga leo tau le sto nai sulmata ngo fina na ya pe me tu maulama le wa ni svainga o kinani sulpa le vena pa mowina le sto nai mo lona manu le po sulima mo ko manu lua le kien pa pe na po ila sa mata ngo fina tau ta to wo uma ta po ai tu pa ta se o to pinalo mo ta to loto e am ta po inga le fainga pilinga si o ta to malo sa mo faia lava lona pinangalo aua ia e tātou sulima le vera pa moina le sa lona manu le po e hono lona maulano mai ngana ngai fale mana i tau le sofa le tonu le aso ata yao pena bo le asto na ia sai o le aso fua ai le lava ta pena me o e silfia ia po le faola ia mana ia lava au ni ngalo ia ma te poni fe ave i an pe tu pu mai na ta pena ia i fau tuanga le water safety ni sila maritime ni sila maritanga venga le ACC Wabatu taisua e au kinani 5 minute sulua pa ver le lana sua ile tai e au kinani wabatu taisua neanga lua minute te le lua pa ver le lana sua ile tai neanga to sua le tai sul 5 minute le tolu ele awa uli o le so 5 minute ile lua pa ver le lana sua ile tai manu kau hit ona to sua le tai ile lua 10 minute te ile lua ele audio le so male taisua i Morowai. Spul varu minute le lua ele va veano lanso ale tai i Morowai. Ona to sua le tai spul minute te lua ele audio le so fatalo pasio tato no Samoa la o sul 5 minute te le manu. Samoa sio tato no fatalo patu tau le radio Samoa e mai se mato lo au mau ia no e mau alo lofa tu ma tō mō tō tono lo tātou whenua i tā sanga mōnia. O lo pa mea tō lo awaoa pa utai ti munga e pe e leo awaoa silfia ea le tsunami ea me se po nisi mtangi ma nosi sawa penao na anga e atu i si o tātou tono nisi o whianga vama e atu ma le alofa i a oi lea ea le alofa le li e lepsi ni ngia tu mau pe ai lunga ia i tātou pa lawa i tātou sta i mwhai alon whingano ea awar tangata soi fua o lo pa uti munga lo awa foi sa mo luso ni vale vela pa mo mai sa mo mo no maru le fiafi lua se por lima pa vai ap no pa toro pa uti munga lo awa foi o mai Siberdale Albany anga i mo do lunga lo pa po to o le temu se vai mo na wai ka to ro to ro ma tau po ta na ki mano tu o le mo ma fa ti munga awa pa so la to o se vai mo na pe plenty fa so la king country kispol mo spell la mo Wellington Matango fia pa o ti munga tam so ai kange po le ko porka ko swa vai where rubber palms the north navy amazing tauranga manisi vai no tu choice e pa ia pito la lo sawale ko malu rua no vai ni vai nga klai state mo no tu choice ia le lo fo le li left ni alon fa maoni leo batu wa sport pitu mra minuto tele pitu Sta venga na tala tau ma tala tai ba ingi tato no isa mo ma tua i lauta talo nisi ba ngonu tu tu ai al smai la pa ponga sa mo tato por klamba nga opu to pena ina trenga ya siava tu ibe E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tā o fitau muli le atunu. O le mawaenga nei pulotu.
Whapea tala o le māwaenga lea sa veasi u leo malona fine o nā whanua. Ina o le alu le teine tau le taua o lea e sifo. O se tasi o sawanga, whapea le tala e whaatonu nai tangata e o e toli niu. Ai a whea ei o na ule i lunga o lantou au whanga. Ai u i lalo o lantou wau, po ulu. O le mapuea la po o le mapusela a le isi tamaloa i lunga o le niu. Na langona mai e le toa le nei o sa vesi u leo. Ma manatu o lo fai loa e te tau o na langa le to i lalo. O nai o na tangata. E iai o na maua le tasi upu ua longo i pulotu le mapu o le tamaloa. Tampena le taua o na whabele o upu o sa vesi u leo ia na whanua. Sau ina alu e langa le to ilalo o lo ta a inga. Aua e te fefe. O le a tangata loa loa le vao. Ai a pa ia le pa i fualanga. Sua le tuli a wale li o a inga. Le li o a inga e whapea se tasi mau. Sa i fai a ai. O se li tum ta fanga o le tausonga lea o na whanua. O le mawaenga le nei nā talafo ia lona winga lilo. Ina ua tau nuu le tala le lei ma whaamala malama e misionare le fuafuanga le atua e lavea ina ai le tangata mai le polonga o le angasala. E ala ilona alo Yesu Keliso. Ae molo tanto wo langa masani whaale aso Samoa. E whai a mo tātou le aso atoa i whi au mga luenga. Ai a whaifolo le aso, ua te tau o na sua le tuli a wale li o ai. Ua te tau o na tātou tāpua i ma whaaftaia le atua, a wā o ia o lo tātou wala i malo i le whao le tanga. Manuia lau whasonga Samoa. No.
mani lama le tala si pong mani le kani si pa bo tonga ke siano Amerika Samoa mani fi anga panga I tua Amerika Samoa tanto fia vi impa manu pa tai le tua poi le ne yaso e mai so le o fai u fo le poi masina lo na fitu le poi tau sanga ma ofo to pinala mo tanto lonto ya e monga ifo I ban ale lofo le tua tato te le silingia ya pe moe mo to malawa ale lofo le li tato te tu mau pe vi impa manu pa tai ilona lofa I le mfa on sula ina stangata so ifo so vi ose me lo ngai lo sila ona fonga I o to pinala mo tato loto I le nganga e tapua I atua I lana whanau whātua tua I tu mau I le tua poto o lona lava vi inga nei maso o mai leo noa los prono mana minuto te ele tu lai fitu I le tautua le radio Samoa su lima I ba toru amo foroma pa tarpatu la toru tato tunu mai lava I monga maulunga pa ia se o au pito I titi ta lofa lava ma no folau so I formulia Samoa pa tai le tua lana pole pa so I foa lu to so I foa le olo taito ale uta to ma puta I lungo pe am ngal I le tautua fa wau ale radio Samoa tautua mo I fitu aso le vai aso lua spul pai tu lata lofa lava pa ta lofa ya pa urta le lelo pa tuna pa lia so staff o out o nei langi atoa me se to vino tau suina le mai o so I foa wanya nganga mo ye morono ma lofa pa ta lofa tu ta lofa lava Pataropa ya tunu marmala tunu malole pale mai tau pati mai le au male po le lava mato te mama iatu ea ma mato fia tali atu lo to bala au mamau mai paptai lo to tali aina o le tau tua le radio Samoa so lima eva tolu amo le ngata ya tunu mal le lava atunu mato no pia ia meso lo tau tua le radio Samoa paptai manatu mai lau tapo inga Samoa ta lofa lava ya pia po I so mautanga sangase moto malawa le pangarina o tori tatalo au lo silfia le o ya lava fo ma lana pa malolonga pa yatu pa yane ya to pa to tolia inga sangase o tino so mautanga sangase moto malawa le lofa le na le le singia ai patalo patu tu ale radio Samoa patalo po ya ila to tuli pa salanga so ese ya alofa te taton o lo to ngona to musu le nganga pa yo so still le na tato to luina tato me tato te le to ai me pa lu pe sasi ai tato te pesili ai nganga pa ia so still na tato mal po to sormona au te pa mo lo lava tamai ai pesili atu on tato mo le me sili mai ate ia lofa te atu mo to tu lingo to pa salanga o lava na yalum pa nau ta lofa tama tene numero tasi le ngana na so I fo ai to matua mola ai taito o le na ia ngoto yo to loto bane pa ponga le tru lumana ai to fia na ia se si to tongi ia to yalo e sa tu pe fa matala opu ia te oi fa pertania Samoa a to tino tama mario to lumna ile lofa maranga le tato tua ile tautua pa o le radio Samoa sun lima eva toru a mo pa taro pa lungo le apio foringa ila to maputa mai manungo le YouTube channel ya ma lo lama ile maputa mai ya foi te rini mara ainga pe po ia sina leo mana yona matua ma lo maputa mai to pine asurita taito ma lo mranga manuia leo tau nu ato to ila fanua si o tato tu nu ama si o tato nu o sa tui manu pilo pilo patu so rita mna ainga la patu to ina masilo mtu ama si o to malama tai mo tai min tato maputai pe au fa ba si o tato tina le ngalo to wanga le leo mai mamao ile atu no mo le atu no ya lo fa tu lo tu fu la na se me to anga le ai la so muli o si o tato tina le tu fu le langi fa tu me to po ai ono le to wanga le lo fa tu ya ngai Samoa mai si o tato no mai so lupe fa lele au fa ngana lo fa te atu so rita tai ba au mai polonga a le pena unasa mano pa tai tai lo ma puta mai ma le ainga ya me so ne fiafi fa mria le la to lunga le wala fa mole e lo spa to lunga tu ola lo marta olanga le radio Samoa
au al fa nga ina telefoni ta tia lalo saunga le mu o tau alanga le na radio Samoa mo tatou uma mo tatou uma le anga tau alanga matou ai solo mo ya matou fa nga telefoni o nga le pe kawile mana ia le na tia le lau telefoni fa te mo to manawa sa loko le po ato ta ora le mo le pasia mo le lo pala sa ka makau nga vale kam vale pa aute wai la me kupu mai pa la vena tele o sai fo ma wai ma nga pa la sa mo le tu pele le fa tu ina taito ale lo fo da tu la lo pe mo ta to ta ua lo tanga ma na mai fa ai lo tu la fono le se si lungo tu la fono ai mo ria fa sa mo le tu mo ria tu to fi am nga wenga ma lo pa le ne yas wai mo ria faiva le asta tala po i vinga le tua la to am talia fi am ngal venga ne fi ya anu fi ata e po o le po ya na musika soli doi tala tato lai no as po malo tato tu no ya na e do tato po man ka po le iba ya no ho sa tu la o nga fa ya so fa mo le tu amo Paktai sai ni tu le pa mana inga lo pa te atu le piapi. Yonga vai mau mana inga ta lo pai manuru ko ko.
Malova Samoa. Waule ne yokas futialu. Awal suya lingila wale kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vivela a. It's another one. Yo tu mai seva ma le sunga ya piu se mo le punga mal baenga station pespo le out mai male pa punga malo ta tro ya masol pa fianga mai le fianga po in le po fiafi ina ua tu la merta tu tai le ua sulima minute ta le tu la balu ya le na ta ta to leina mo malo le tro ta to waso soifua para mai tolu pitu Tasi lima iwa tolu numera
Tato emaili au ngalo on air at radiosamoa.co.nz, Facebook page malungo le YouTube channel mo le Kalau pada pionga vai mau marainga pe po ya bi se sio apele marainga eva mai melepone malu ruku saka kozo pena po ile uso ya reo pena sa e tasi marainga eva mai le lo ile no malu ru timaru o ile o nei pia pa tu reo pena sa e tasi marainga no la mar map mai pe po sunga pe anga ya talili pa le nga mar pertua mar no palo mai clean o vaduzo ma no la mar polau ana mutala tato leina todo bitu tasi lima iva toro numera balau mai amaya foi ta pena por cansa to pese pa pia oi ya les vero Na minota to leina moresi minute ya se vai po stato emaili ya malonga pia fo linga ya le lo stato pese malanga kanolo Let's celebrate. Lo seconde
Tolu petu tasi lima I vatoro numera. Tasi tato I mendo ke matu yai. Happy 11th birthday to the professor of the family. Our little Francis Brandt turned 11 today, 31st July. Wish you all the best. Sisi, love you always from your mama, Fia, your siblings, parents, and family. When we are telling lo was so fun now. Ver pataba ala ona, pai mapong pa ala polenga de Radio Samoa. Pamani wasa for mano tato to know. Ayo mato tina tama oso mato pa pensa ala mana pana witi. Oto umala man family ato wasa for le so yang ane lelo tato tua. Toi pa popo nisi tau sanga sele so for mo nai. Tato mana tua pea. Ya vea pe tato e faya lona peningalo. Maria tele oto wasa for happy birthday to you all. Si pong mani o sua felice mika ele famangaro maya ula esta me alo. Toe mana tu ile mafuta talofa ua mutielea ai ua o ia ona ole ana sala ai opte mana tu ape ole e sau pe a ula pele fangalo I otina o ole ngona le faingata ni toe alo pa ana pa amangalo Toe sui ai o manatu Paulea o se upu malu Mai lo ufatu Ua o voi mai le lalo langi Maona vai ngā matalas O me ma vai o ai ale matangi E lehi ma wai se alofa moni Na ona o latai I se oni La pele si maya ita le mafana fana ona yo lima ni toe alo pa ana pa amangalo ita o vai se male mafutana savagi e fatuma wina ai ole se ai faiva alo filima Pongi sa o la wai I mea o whaato sina mai Ai lilo o mea ia e whano ai E lehi mawai so fia fia Ai ona o oe ua o misia Lau pele fusi mai a ita Le mawhana whana o nai o lima Ni toe alo whaanga whaamangalo ita Ni upu a mama sangia Le ipu vai ua masai
video le mai fa video jona ta le tu lai vanu tau tu ale radio Samoa sulima e va toro amo mana to mana ni lau ta po inga Samoa ya me se o mapu atu mo ta malawa ma lo nga lo ne yaso ai me se o ta tu a sina lo fa tene atu ta no per fa mano longa le ni me se ona au ma pana o ti ai o to ta to uma pe ngai mana manu lu ele pengo fie lofa tene atu i tu asin sina o lavo ma ua mai ai tau tua le radio Samoa pa ta lofa atu po nei vaenga le piafi ia pole stofio leu fa i foi ia le masino i ulai leu tatou tu au tu vaenga po o le tolu tasi tai ao ia o le asa mua au kuso ia tatou malanga atu lava foi ia umolo foi au kuso ia pepo o tatou anga atu po le tau mapana e ma lor forang malo le tunu ia mesa la tolu tatou tunu ngata leo tu sina lava ya lofa tene atu mo tau ya mese la to do atu to manosi ni se ai pa no ya i per fa masenga le i malan fa manolonga ye le atu to manosi ai fa tai la to sa pe ngai ngan wenga manol fa manosi pe fo i matu sa pe na fo i ye ole na o lo fa vai tala fa to o ti apolo na yo wano ye ma ta to fa na au at fa vai au te pa mai au na sele mai ia ngalo lo sauti al po ngalo lo lai na leo tu lo le ngana ia awa malingi o i mata o le fia ke le oika na le fia mai mana tu ai le pa manosi atu te tu ele tau tu le radio Samoa pa manosi au te pa vai na po ispa te mana po o le tina i sei stemi ai tu manosi o the man of the house o ki pa vai ia o le mele sina ko malo si ko mai auli na i lau tina ia o le na ai ma lola mai ma tu o ma lava ia mo le molino na yalom pa na le fengo fie te pena tai ao e o te mi sa ia po le ngona ia le lava le abe o le leo ma lu ia lo lai to le tentiti to o to mai titi lo atali ia po no pine lai alu lai fia le matana ma pau e angi lo le matangi le ba o lo sa ko ko mai ki ka e fiu al fa ya o ngai fa mai alai i lo na loto le mele pisai o lo ka ya o po mon ya vena ai mau pele la ba pane ma non sai ta pena i alum pa na o ta ya io se i foi mai foi le inga pai se lu ka mai misa la wo ngai ka mai ki la la wo fi ai sa misa e sa misa vai por alme pai mai pai ponga nga ka o se misa vele nga pa beis e le nga vai ma por makiva por mo wo e ai ma lo pa tai nai ta ma tai ho nai tina ia ma to o mala mo ta pai nai anu pa na ia pa nia le ni mo per tanto manosi tato te ngado nue ai ia mta pai ai nga po yo tato motu mai mana taula o atu no ma tu no pa na pa tai le tu pa mnianga lo ala mai po ni tu no tato no foi o pa ta mala tato ia tato le mo le pa mnianga le sa mai to no ni tu no so se tu no lo no pia ai na yo tato sa tanto no to sia la mai pa mnianga ia mtato vi pa tai le tua ai se va ai po ona i tato fa silanga i pio anga mana panga pa dar watu ia Teresa ene ma si ona to atina pa tai lava Teresa ene lo pa te atu mo e si o to atina mo via le piafi e pe ia o mai ka ko ole fa silanga mo o le ngalo saulo minga o le tusi o le so ngā patiai ma le lo minga o le bao pipili e mawai whalupenga o Samoa sifo tutuila manu o nisi o taratu Samoa o ala ngā upu o le mtawha i oian matai whaingo whalamlame pei o whaipoiponga maliu o leo seo singa o ainga psili whaingo paolo si i whaloalo whanangingo e kanesia ma le tele o le ngana whaloalo ia lau silfia pitful ta na ta tu spa penga ia malenga pa lolo io ke o sa mo limo spulu pitful ta na le ia ia na le official la le radio Samoa tolo no pa tolo hope o avenue i Manago City mo le lava ta no la po pe fiel mata official o iva lo no lo si mai vetoro no mera
Ia, pe tanga iane le shop radiosamoa.co.nz pa isa oka. Olam kwa manga ia. E o kwa ilo mota malo lau. Ainga sa tapatoa I iwa. I le ava mare whaaloalo e tawai. Mātou te pāsil si la tuai e pāpea. Wai ai le finangalo o ta māpo suafa o le tātou ainga sa tapatoa I iwa. O le awhaia le peilo inga male tala noanga asuli ma peoi uma o tapatoa muangu tia lurua ia lii o iwa. I le aso sulu o se temalu o lo lima I le lawa tapatoa I iwa. Whaasala leanga I sawa I Samoa. I le tula iwa I le taiao. Mātou te maole le tau pia lava le whaiunga o le atasi iai le tātou ainga I le aso I lo le awe I mai. Ia ma le whaaloalo lava sainia le nei whaasisilanga e suafa o le ainga sa tapatoa. Tapatoa waita lima, tapatoa angasa, tapa leti, tapatoa Josefa, tapa kesio, tapatoa laifa lima, tapatoa fua mai, tapatoa mua aba. Ea maisi suri o le ainga sa tapatoa o lo ono nofo I le ainga. Monisi pamtalanga e fia marmalama a tili ai. Pa mole papso tai mai tapatoa fua mai. Fua mai tapa mua aba po esta topilau te vanga. Tapatoa fua mau. Oro tasi o varu lima o iwa lima. Oro tasi o varu lima o iwa lima. Esta topilau oro tasi o iwa lua ono pitu o. Le oro tasi o iwa lua ono pitu o mareanganga pa alo pa tai. Mo uma pele ya. Ele I uma sore. Au ke aru. O le stato pasitiranga o le fatsinga fa liu le la le asanga fua fa o kuso. O le afati mangano ia le awa na I salumulianga I lau whapunga anga Samoa. Au le nei pasitiranga e whaptoa mo le maftanga fa liu le la I le mamalu o mātua uma ua papale I le sitseni New Zealand. Wa lala nei I au kinani ina ua tō manu I le nātau sanga I le sa I ngā malo mo le toe whapo I mai o le sitseni New Zealand Samoa. Sa soifua I le mai tau tasiva lua wha anga I le tasiva wha malu a o pūlea Samoa e New Zealand. O le ala leo le tātou maftanga wha liu le la e so soani walango atu I le whaangaioia o a o tau tāru sanga mo whaamnianga le māloa New Zealand. O la tātou whaatsinga o lo so mai o le asonga fua. Wha o kusoro o lo lima I Manurewa Sport Centre I Mountford Park. Tasi maru o wei Mount Road I Manurewa a por se fulu I le taiao anga I le lua I le aoli. E whamanatu atu e whai taitai la tātou whaatsinga ia wasa tau mafutanga mamafa o le aoli o ie le ai le ski mama. Kama mamafa ia io a sai stufo ia o mangai hapio mai tala au mai se yo tātou lulu lima whatarofa ngai whai pule o New Zealand First sa langolongo ino le tātou mau pāli mene o New Zealand o se amanoa le au maua e pu e ai so o tō wata ia mara whai pule Dr. David Wilson ia ai maise o toa sa tu lai mo Samoa e mana tua ai le tala ia nā whanua e ngase toa ai ola pule. Mo nisi whamtalanga whaapso tai mai Asa Foundation o tasi malu o whanua. O tasi malu o whanua marangang whalualo. O le maputanga alom whanau o tātou ainga I whale toi sat paitea. Le ava mara whaaloalo e whaasisi la tuai I le mafutanga alo ma whanau o tātou ainga I whare toi sa paitea. O loa lalampa pa au I so se tuo au kira nei
e whapea, e toi fia mausa tātou whialo inga i le asto nai nei, le asto tasi, asto nai nei, le asto tasi, so wawa ai o le masin kūrukasi le o ia, tau tasi fitu, ia, rakuia, o le na, a le pamana asto nai, ia, te umawaku ke whaungi, wha maramla mai. I le tūla a le tasi i la oli no whanga masani numera valu lane road i wei nea marewa. Monisi vam talanga le ala mara aulo le orua tasi o marwha o iwa fitu vanu. Orua tasi o marwha o iwa fitu vanu po le orua tasi lua ono lua iwa fitu o toru. Orua tasi lua ono lua iwa fitu o toru. Whaatai, sa inia siata nu au sala ea marka mama kua ko kai ole tunu lau tafi sina pati te vono whaatai. Ia ua mai ea tu ai foi ma tolu nei tu vai mana ngang pa lolo ai le ia spai vai a sama mau. Sa mole tunu pele ia tau paila mai na ia atoa ia ato liul sa ia fa mai an tau tai mata pala e pisi ara sami ale upo pa nga tai pale poto tau tai sela na tu yama pa moe pa telo nga ke siano ma ngalo le ofenga venga le radio Samoa nisi me pisi pia teli tala noi lau fonga fia o mato pisa ilo oiva luono luot slima iva toru numera oiva luono luot slima iva toru numera ia pete su sao mai lama le tolo no pa tolo Hope Avenue i Manukau City ia pai po leo sau o ka nga o pai le tato tu se penga na e o tua i lo mota mo lawa ma nga pa no ia pe mai po le radio Samoa mo le atu fa malo ma pa tai le atoro tato tu le lango mai tato fa silsinanga i leva yaso le masina o le tau sanga fa mria le atua. O mana o mie oe po se siolo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po peo le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. I feel maua so sad, Omega ka, iana loi moa, Omega ka, tabale tau mo fie, Omega ka, fili mai loi le Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Malole kesi le Omega ka. Talo fa Samoa, wa ule ne yo kas butialu, a wal suia le ngila wa le kio. A eva mai ile se fudu lima iva kolu, a mo Radio Samoa, bevela a. Masina, tau malolo
Alofa Samoa
Wa ule nei o ka asuti alu Au wale sui ale ngila ura ule ki o A eva mai ina se fulu lima iwa kolu Amo Radio Samoa Vevela
So
tu lo le basa si formali o te ma le ngalo ka mo ko lo pa tu so ni ya pa ka ma ni o pu ma fa tu ma no fa lo so lo ka lo fo mo le malo se mo city fa mo mo ai ta tonu lo mo ni malo ta to ya me se ngai pese o tau manu no le ta pena tu vai lo junior ya me se po to fa me ke ni fo fio ka ko fa ya le ma ka pa ma panga ngai pese ba me ele ba pe le alu le a se vali vali le spiko o lo mota ia ko se vali vali mai ia ku lungo au ku la singa ma o fo ma pa ia mo lo ma no longa nei po le wa lo su fa me no te ona ta le ona tu la eva ia ta le eva to lungo sta tu nei po ia ta tono ma no li la ta po inga me fo ma no longa le nei po ma no ta to la to lungo le ala poi le li ilo to so i fua pa tonu nei moto malawa tonu e mau ia tato balama ye no fanga le monia to sia tato yona awolofa ia mise long sia tato pa mnyanga sa mai le aso lo to so i fua la nei samato wona io lo tato to tua i per ngaro lo tato tua ia ala matofi what stuff ia tato e ni le posi piel mano tato to le tūranga no iai soro te o se whanau no fo ma fau e mana tunatu o leo ko kiki o le 5 milionga ia le 5 milion po le 4.6 leo iai leo wha ingo tangata leo wha ingo population of New Zealand last time langa ba 4.5 millions le tūranga no iai ai pe o se o tau sanga ponente nei na ia ilo ia na tele apo ela utara noa i le tūlanga leo a li imta mai tai fo mai o whaia onga o malo le malo. Tolu ali o tano ia a mese o matanga luenga fo ilele wata tauna tuu ia wha mua mua malo ni sila. O se tala whanau noa o lea toi titi o le afe ia tau tonga o le whatanu ina. A wha apea na o le e iai ia se isi o lo wainga ia tu lo le ngana e pao ngaina ia po lo tama, po lo tina ia o lo tua aro tina o le ua pe o le vai yaso le nei e tau na whatonu ina au le whatonu ina au wa opa mane fia lua tau sanga o whatani ei o le ase se la ngona o tātou o le ase o tātou la ngona au le whatonu ina ia o le popole iai e ala po ia nga solo te so ia li im tama tai po mai wa wo fiu la to e bala au pea e le pa longo mo le malo ni sila ai te ua e kawana ave pa mo tawana ave pa mo i tanga venga ia mo le tato te mana to nos mau to fa mau le uta mau e le ia se tu fa maunga tu low e o umai ngase o mai tino e o le taimi e maku o le mose amanoa ai pe me ku mai se mai le apo me lo to tonga o tauna ta auto to low de ngana e nga sa le fa kali la ko le lis fa kali kat a pa pela mo mo va so ngi a le pe ko mo sorte a nga fa kali o le do tausanga o le ase la ngona o tato a le o yo le afe mo no tupu o le barsela viva se la ia tau tonga le o taun patanu ina. E whiaro tang papenga au ki langi le e soro te. Ane pe me se fulu ono afe. A pe se fulu ono afe le o se numera lai titi. A li imta mai tai po mai le anu lato soro te e taimine. O le ase po fuanga le pare mia o New Zealand lato peno ia ma lato foi pati ia ai onga o la ko ele o ingase ngase o tino. Wa leva na ngangi mai mana tu ele o kamingi se kai ele stai mo mo wa soro te ai ia ni intima tu po ma more money lo tom pai e pangatia le au male po ma kwale si po ma e ngalua ko su balu tu la e anu wa po wa le lava po mai o le lava tau si mai tu langa pa pena ia o sta na no na le wa so ai nei le lano langi ma le atu nau ia mese o lau whaaponga ma lau po ile mana tu tunga oro ia te au e la ngona lo whanono a veo le in molo aise se o tato a inga po lo tua pine po lo uso
o au foi o le vai aso nei pero o mai le poi me le mo le vaso le te me fai le toto a le ala pe ko mo solo ke nge le lo umi pe ka usanga ako o le ala se la ngona tato tolu pitu ta si lima i batolo numero tala mai tato no na se ono tato mano lo o le ase la ngona tato pe apa pe o le bora ia nisi o nei o tato a inga o lo fatali to tonga tu lo le ngana pa ngaina le u fitaui ma le solo te le wa sole ka o mari foi numero sa mai se furu afe le a le u ka mai se furu ono afe olo nga o tau ia wa New Zealand ko le solo te ni intima tai po mai tau si mai ia lato na po e fai lato se mele nei mo lato wa fiu lato e ngangi atu fiu lato e talo atu ele fa fonga mai ele fa longo mai a o pe a o tau sanga lenga ma ai o a fa no no to amo ta not po lunga nei o ia tau na amber fa mo li intima tai po mai fai a onga a le fa ya ngo ia o ina lum fana a le ni manual malo o ai vai tu la fo pe o i a le fa ya ila u ia tan lo mari se tu lang pena mana tua la ta talo sa mo le tu no pele mana tua la talo sorte ya me se o le pale mea ma le pati o lo tawa vena le malo ni sil o ta tono le si o le vas o le masi o le masi fo o to sanga fo pa ro lo vinga ko saula ko le pa ko ka avel kamane ya ma se o tele la vota to e pa no to la vota to de lai pa party ya se i ta to mata tu pe mata to ai po pe angi anga e ai le matangi ya ma le fa ya ile tu langa ele fa ngo fia na ye li imtima tai po mai so la to fo lu mana le tai te on lamba yo lato tongi ai yo lato walum pa nau na yo lato wainga me pi pa to o mai atato need money tato e le ase me ke le paese me pa le se tupe wa tupe a me pa pe ke la kus fa lo vai dei kula le ye o lo la a me fo koe ai se longo ia ai lo vai dei tu la a me mo me o pusa apa si a ko e ave fo le ai ma se me pa penga i se atu nu o le lang waru so wanga ba kele ka ko sfa lo ala sa wele pa si silanga le si piko a ko e aru fo uma o lo rani pikola le ai ma se me pa penga ko pu le lang ngi ma ne pa ponga tu ya e mana tu ai lau tatano ai o tato ainga o fe ngai fo atu monta o tonga ia lofa le i lang pa mano longa e o uma e au ta wola au pa ngota ia mese o le fe ngai fo le maloni silam tu langa lo kau just fo ila to fai po o i ta no atu tato le fa longo mai kama Christopher ia malanga fo i panti ia ai ka ko le lo fo le pressure lai fo ia le peno la to mo ta mfainga o le raningo o le atunu ni sila e tu langa i tau se leni tamao ainga ia ai pa me tau ana pai se me pa mania ina ia li imtama tai fo mai pa mo e wa pe o i ngase lo mau tanga ngase ba di fo mai ba ali tau si mai e le ai ase me e le pa pe e ngase ga to ta to se fa lo ne ai mani pa ponga le tunu ke ngase lo o le mauta ngase ia ba ai fo ma ba family doctor ia ma isi o tu ranga pena ia tau ia se mo po tupu mai te falta one po ile palmia ni sila malana fa utu tanga ma aduanu mau ia manatuane ia manatui fo ua pai so lama ele o stai mo le wa anu wal so te li na li imtama tai fo mai tu lo fo i o lato pa ia monota lato mamanu ia tali mani malo se me fa pi fia ina i lato ia mtoi fo i lato ngaru lue fia ia fa pena ona tau fai atu tele o ngase o lo patani o lo ilisi patani tani mama ia tu ilisi e sau ia mana tua per talo ya tu ya me spoile venga pilpilinga ziota excuse me si o tanto malo Samoa ya o le tua si la fia me
tātou te oa i le li e whesili ai. On tātou moa le o le fia, lona fi le mua e pai mai. O ia lama e fili mai tātou, ai tātou te lea fili o ia, e mana tua e lau te tana, paua leo tātou ia ai tau monele atu e tanu e mau, tu patasi pea o tau whingaro e le pātonu ina, mana tua e lau te tana, o lo man tua fo e lau whingaronga pa ia le atua, ia e, tali le atua, pāti, e tu lai mai, so i fua e ola e māta tau i le atua, whai le ami o tonu, whaavai papa o Samoa, whaavai le atua, ma i ano lofa le tātou tunu, paua lea, ma le whaamaoni, ai asisi mea mo le whaamaoni o lo topia bala, awa i le atua, awa te nau, se isi tūrang, ai e nau le pilipilio, o e whai mo le whaamaoni, te le ala o le li e tau i ai lo whaamaoni na, ai e whai mo le whaamaoni, au ne i ari tu ina nau o le lo vai le oa, o le ni au wala i le pia i ari pina ngano lo tātou tua, ai a lofa le atua, ai atu lan whiwhilinga, whai lo na pina ngano, awa ia i lātou, awa ia i tātou, ai whai pina ngano lo tātou tua. Tari tu lai mai su whami rute o na tāre o le tu raiva, ea o na taurunga i po eleo stau tua, ile ne foi po ai manuia lava mano longa le nei po ile lofa malanga le lo tato tua pa ta lofa ia la to malanga mai le tu ma le tu ke lope ia lofa le li to no mai fo le manu lo ia o le na tau tuana fo ia la in ma pana e au fo sa via no ai le ano ia le umia ia o le na o le strike ia doctors nurses vai mani vai mani a was on vai o le manu lu pa tai pani sina leo pani pa te le lava lo fa foi e so tu atina ai o matua le foi po manu lu pa tai ro pena sa e tasi ia manuia foi o lu manu palo ma au mai lo solomona Tyrell ia mana ainga pa te le lava e rupena ia o lofa nei pa te le lava Teresa ene se ona tu atina lofa tu nia po mano longa le nei po ia mai na to lava ma puta mai po longa le pena unasa pe po ia le au pepe piliane ma pretua sana masina mano le tunu a lofa te le si vai fai le shake Kanga ol kapi se fast nei Eka dum dum ia eka dum dum Dea eka l'alfa everywhere Shake my love si vai fai le shake Kanga ol kapi se fast nei Eka dum dum ia eka dum dum Dea eka l'alfa
pangmania Wayne marvainga le mapu tinga band I oe tuatu I le tua o ia lava le fo mai numeratas. Ai le pese le patu Wayne man via fo imano longa nei po pa fo sia wo ya chi vai mar patua man falo patu so via fo pe fo ia kalama mar patua ya vai man falo pa tai fo ima mai ro pena sa etasi ya no atu o so manu luti marua Naomi ulio mai ya lo atu Naomi ulio mar ainga pepo ya ni wava fausanga mar ainga we are po tu sa ene masiona tu ati na matua lo atu mo lo tu isa aptai mo faanga mai show to ati na pa mleri tau lunga tau tu nei po sa mona tunu pele na asa ngana wale tau tu mali so po tu fo se ngana tai tu fa ma ngano le o ona pa tau ba sia pe ta tu pe al pani o pin ngano le o ta tau tua fa tai tele lo to wanga le lei ma le teria ino lo fa tau ba ai moto malao ta tau ma tanga le po fa mleri ma no longa le po tia ta tau iona au lofa to fa mo file mo lona ngale lei mo le aso tai au po linga pe ta tau I lona lofa malona ngale lei tai to le au ona soipua ma ia ma